agan ni kapor yang ay agan ni jigpad bala baik itu touring program ke Saupasan jaga Longstone DSS Catholic Youth Movement Zone 3 layo ban play akan di Janmit dah kaba iyo ya kaban penher ya kani kalama ka khatnyu tarik jong bulan April araja Longstone DSS Catholic Youth Movement Zone balai bas Saupasan jaga touring program layo ban play akan di Janmit jong kani khatnyu tarik bulan April arajar arsenre Daga cikirku jong play terakhir ngapan benar baya ka touring program Saupasan jong kanong Longstone DSS Catholic Youth Movement Zone 3 bala penlong ka khatnyo bat khandai 3 April arjar bundriu Saint Mary's Parish Rangblang lapan kun no manta kasmi Lisbon.